Canım. Men bарын alıp geldim. Canım korkutpачы. Sen alıp geldin be. Yok canım, var paketin içinde bolçu. Menin şokoladım kanake. Çıkıp ket cin. Rahmat canım, bu menin süyüktүү şokoladım. Kandaysың чоң кыз? Эй! Эй! Окшошпой татнең дурайын. Иштериң кандай чоң кыз? Иштериң кандай чоң кыз? Жакшы, өзүңдүн иштериң кандай? Опа, азыр. Базар жок, номериңди бересиң бе? Шайтандыкы, карматасың бе? Сенин номериң менин телефонумда базар жок, туурабы? Кылышпайлыбы?